Yes, Assalamualaikum warahmatullahi semua. Can you hear me? Is it clear? Ya, doktor. Okay, thank you, Alia. Okay, so you can ask your friends to join us. So I will start, inshallah. So start our class with the recitation of Al-Fatiha. Okay, so I'm sharing my screen now. Can you see my screen? You can see my screen, yeah, guys? Belum lagi, doktor. Tengah loading. Oh, loading. Okay. Lambat sikit ya. Okey dah. Okay. Can you see it now? Kan? Okay, thank you, Alia. I think my line is a bit slow as well. It's a bit lagging, yeah, but as long as you can hear me, if there's anything happen, yeah, along the way, so you can inform me in our group, yeah, via WhatsApp. Okay. Okay, so let's go to this topic. Yeah, so I combine these two topics, yeah, which are actually very important, especially for I think maybe com students have got this exposure before, but I think maybe it is something new to KAF students. Yeah, and it is so important that when you are exposed to the public through your writing, you are exposed. Ya, kita ni terbuka kepada kritikan, terbuka kepada mungkin tindakan undang-undang ya, dan juga penyalahgunaan etika, breaching of ethics, semua tu boleh berlaku if you publish and then you don't understand laws and ethics related to writing. But we will focus this in the Malaysian context. So this is a very important topic that I want you to understand. At least you have some ideas of what you can and cannot do, legally, in terms of law, and also ethically. Okay, so it is actually a very broad topic. Laws ni we can do it 1 week specifically for laws, and then we can do another week memang specifically on ethics. But in the context of our class, because we have COM and KF together, what I want you to get at this point is when finish the class, you understand apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. In the sense that when you write and publish something, you tak kena saman. And I want you to understand up to that point. Apa yang melanggar etika, apa yang boleh tulis macam ni atau refer kepada benda-benda macam ni, can I be sued? Boleh disaman ke? Contoh. So by then you should be able to understand. Okay. It is not going to be, I'm not going to approach this in a very low class punya style. No. So I will give you easy examples, real examples, so that you know, oh, okay, ni apa yang tak boleh buat. Kalau buat macam ni, kau tulis macam ni, something like this will happen to me. So saya nak you nampak keadaan macam tu, so that you can keep this knowledge walaupun dah habis kelas ni, until you finish study, until you work later in the future. You know, when you write and publish, that means you are exposed to legal matters and also ethical considerations that need you to make sure you know how to decide things.
and you know it factually and you know it ethically. Okay, so ini sangat-sangat penting, so please focus, especially to KAF, that I think probably it is, as I said, it is something new, and maybe some of the acts kita tak pernah dengar pun, but as I said, I will present this and share this with you in a very simple way, that you can understand, and you don't have to understand and I mean those legal terms yang susah-susah. Ini memang betul-betul yang very layman punya lecture on laws and ethics related to writing. Anybody should be able to understand this, Okay, kita pergi kepada law dulu. The first is laws. Kita ada 2 part lah, Today it will be laws and ethics. Okay, so kita pergi kepada law dulu. Undang-undang. Okay, here, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okay, 6. We have 6 acts. Akta, sebenarnya akta that basically will affect writers. Writers ni maksudnya is not only journalists. Writers, it means when you write and you publish, it will also affect you. Okay, and I want you to understand this. Another important thing about this is, tidak semua akta-akta ini is direct to media law. Bukan semua akta-akta ni, 6 ni adalah undang-undang media yang direct. Direct ni maksud dia apa? It means there are some laws, some acts that are basically it is in our law, tetapi khusus untuk deals matters related to media, communication and media. Tetapi from this 6, tidak semuanya adalah akta media. Ada akta-akta yang general, yang maksud dia, although you are journalist or not, but you can still be affected by this acts, tetapi saya masukkan juga dalam 6 ini. Kenapa? Kenapa? Kerana there are some acts which are very highly related to our work as writers. Contoh adalah OSA. OSA ni bukannya akta media, dia akta general. Akta general maksud dia OSA is akta rahsia rasmi. Maksudnya when you want to write something, kita akan refer kepada dokumen-dokumen, some legal documents, government punya kadang-kadang dokumen sulit, sulit, rahsia, dia top secret, contoh kan, kalau kita tengok cerita-cerita investigatif masa kita kecil kan, secret, top secret. Okay, when we refer to that kind of references, materials, to write our story, kalau di Malaysia, kita boleh, dan kalau lah itu memang betul top secret, contohnya lah, if you're investigating something kan, so you use that material that you get from the top secret punya documents, so that you can be sued under OSA 1972, Akta Rahsia Rasmi. Okay, jadi apa maksud dia? Okay, again, saya pergi very slow. Maksud dia, from all of these 6 acts, ada akta yang khusus dibuat untuk deal with matters related to media and communication. Ada yang umum, seperti OSA, seperti Defamation Act juga, seperti juga Sedition Act. 3 ni adalah akta yang bukan khas media law, bukan akta media khas. Dia akta biasa. Maknanya sesiapa menulis dan memfitnah melalui penulisan akan boleh kena bawah Defamation Act. Itu maksud dia. You don't have to be a full-time journalist, for you to be sued under Defamation Act. So it means there are certain general acts here which are very close to what we are doing in our class as well. It means once you publish, we are actually prone to any kinds of breach lah. Kalau kita melanggar lah, kalau kita tak memfitnah, tak apa, tak takutlah. Sebab tu it's very important for you to understand apa perkara yang dikira sebagai melanggar, apa perkara dikira sebagai hasutan, apa perkara yang dikira sebagai fitnah.
dari segi undang-undang, so that you know what to write and you're confident. Ya, kalau orang saman pun, oh, I don't have any of this seditious tendency, contoh. Nanti kita tengok what is seditious tendency. Ya, okay. So these three acts, ya, Sedition Act, Defamation Act, and OSA, ya, Official Secret Act, Sedition Act 1948, Defamation Act 1957, OSA 1972. So tiga-tiga ni adalah general acts, akta yang general, but they affect us as writers very closely. Silap tulis terfitnah boleh terkena Defamation Act. Silap tulis terhasut, kita tak sedar pun kadang-kadang kan. Jadi boleh jadi akta hasutan, Sedition Act. Terguna benda-benda yang rahsia, boleh kena bawah OSA. Itu maksudnya. Okay. Tapi another three ni, the Printing, Press and Publication Act, PPPA, CMA, Communication and Multimedia Act, dan juga Copyright Act, akta copyright. Tiga ini adalah direct, kita panggil media law. Memang undang-undang yang direct kita buat, dibuat di Malaysia ni untuk mengawal selia hal-hal berkaitan dengan media and communication. Okay, itu satu perkara. Okay, so far so good, faham? I will go very slow, sebab benda-benda ni saya takut a bit new lah, to many of you. Okay, so ini satu perkara must be very clear, on your side. Okay. Okay, kenapa I start with this? I started with freedom of speech kat sini. So I think for com students, it's something familiar, to us when we're talking about freedom of speech, press freedom, maksudnya how much you can go, how much you can say things, in the media in your country. Walaupun nama dia press, kita sebut press, but it doesn't mean surat khabar saja. Press freedom in terms of practice and understanding what it is, adalah merangkumi semua media. It includes also what you can see in TV, and also in radio, all the different kinds of media, and also now we have social media and all the digital punya communication. So itu termasuk dalam bila kita cakap tentang how far you can say things. So itu adalah freedom of speech ataupun press freedom. So kenapa kita cakap tentang press freedom bila kita bercakap tentang law? Because it's so important for us to understand, the more laws that we have, lagi banyak akta undang-undang kita ada in our country atau mana-mana negara, it means generally we can say lesser freedom of speech lah di negara berkenaan. Okay, so Malaysia we have quite a number, one of the countries yang ada, antara yang ada banyak sekali undang-undang yang kata controlling jugalah, the media. Singapore is worse than us, China is worse than us. And we have what we call the index. Kita ada index, bukan Malaysia keluarkan lah. There is a private body, non-governmental body, nama dia Freedom House. Freedom House ni dia keluarkan list of index, press freedom index every year. Ada about 180 countries yang dia masukkan dalam indexing tu, and we always score about nombor lebih kurang 100 macam itulah Malaysia, about that. Dulu our score was worse lah, masa zaman-zaman sebelum 2018 kita dalam 140, 145, but nowadays kita ada improvement sikit in terms of that. Ada banyak argument setuju tak setuju tentang index, I'm not supporting any side of that. Ada index ni bagus, sebab kita at least kita tahu kita kat mana, kan? But having the index also, that is a question in terms of bagaimana index mengukur. Maksudnya how good is the measurement, how non-biased is the measurement. That's one issue lah, Saya tak akan bincang yang itu lebih because that one is a different discussion altogether. Tapi here, on this slide, I just want to show you, that when we are talking about laws, basically it will affect freedom of speech in sort of direct and indirect way. Bila ada banyak undang-undang, maknanya kurang sikit lah
kita punya kebebasan bercakap, basically itu. Ya, so itu yang kita nak kenal apa dia undang-undang dia supaya kita tahu apa yang kita boleh cakap dan kita cakap benda yang betul dalam ruang yang ada. Yeah, so if let's say you don't like this, yeah, of course there are critics of our media law, yeah, and all acts that are not related to media, tetapi it's not directed, yeah, directed directly to media industry and media actors, tetapi affecting kita. Macam tadi 3 yang saya tunjuk tadi kan. Tetapi maksudnya kita kena faham, ya. But if let's say you feel, ya, it's whatever acts that we have in Malaysia ni sangat mengekang, you rasa I tak boleh berfikir lah, I tak boleh tulis apa kat Malaysia, contoh. If you feel that way, it's okay, you go and write to other countries. Yeah, so at this moment it is okay. We have received criticization towards our acts. Yang saya tak kata semua akta kita tu okay. Tak, I also criticize in the media. Ada certain acts yang I tak suka, yang I think is very very old, yang dah tak boleh pakai dah. And so I wrote in the media. And we have also our senior a journalist, very senior, ya. My professor semua masih lagi cuba, ya. Kita masih cuba untuk memperbaharui lah, ya, orang kata some of the acts, ya, especially akta-akta yang dah terlalu lama, tak sesuai pada zamannya lah, macam tu. Okay, so let's go to the first one. Okay, PPPA, ya, Printing Presses and Publications Act tahun 1984. Okay, ini adalah, adakah dia ni General Act ataupun Media Act? Ini media, ya, direct. Ya, dibuat, ya, PPPA ini dibuat khas untuk nak mengatakan, ya, syaratnya di Malaysia, if let's say you want to have or you want to publish your own paper, ya, surat khabar or magazine, anything periodical, maksudnya ada berkala, penerbitan yang berkala, you kena ada permit. Permit tu maknanya kita dapat pengesahan daripada kerajaan yang kita boleh menerbitkan surat khabar kita, yang kita boleh menerbitkan majalah kita. Itu maksudnya. Okay, so maknanya PPPA ini dibuat, memang digubal khas untuk isu berkait dengan penerbitan media. Iaitu khusus, bukan media yang TV tu, tak. Ya, ketika itu dia dibuat untuk surat khabar printed, untuk majalah printed. Okay, so itu khas, khas. Maknanya, maksudnya apa? What's the implication from this act? Maksudnya, if let's say you, as a Malaysian, you want to publish any newspaper printed version or magazine yang printed version, mesti dapat permit kelulusan daripada KDN. Itu maksud dia, ya, PPPA ni, itu maksudnya. So, kalau doktor saya nak buat saya punya surat khabar sendiri tapi tak melalui KDN, macam mana? You practice something illegal lah. Boleh kena saman lah. Boleh diberhentikan. They can seize your publication. Dia kalau kata you dah letak dekat kedai-kedai, ya, KDN boleh datang ambil. Tarik daripada pasaran. Contohnya, those are some of the power, that KDN has through this act, iaitu PPPA. Okay. Apa lagi, yang bawah PPPA? Ada beberapa benda penting, dia ada banyak lah cabang-cabang ni, but I will go to the important one. Satu, permit. You have to remember, PPA ni bawah dia lah kerajaan boleh keluarkan permit. It means without the permit, you cannot publish your newspaper, publish your magazine legally in this country. Tapi kalau you nak buat seluduk-seluduk, tu lain cerita. Maksudnya, boleh kena lah dengan kerajaan. Tapi we are talking about legal things that you do in publication. So if you want to print your own paper, your own magazine in the future, contohnya, atau nak buat community newspaper dalam nilai, dalam apa, ya. So kita kena ada permit, mendapat permit lah. Okey, itu satu, ya, permit ataupun dipanggil license lah, ya. Jadi dia kata kalau kita tak mengikut peraturan ini, ya, boleh suspend or revoke the permit. Ya, maksudnya permit ni pula, satu untuk kita terbit, ya. Kedua, permit ni penting kita kena kalau you dah dapat permit, you have to renew it every year. It is renewal, it is annually renewed. Should be annually renewed.
So dia akan review lah konten-konten kita every year. So whatever papers that you see dalam pasaran ni, dia semua melalui proses itu. Setiap tahun dia di-renew balik permit dia. Kalau kerajaan tak suka apa-apa konten, maka dia boleh revoke the permit. Revoke the permit ni maksudnya dia gantunglah, tarik balik permit. It means when there is no permit, you cannot publish. Maksudnya revoke permit ni senangnya nak kata tutup lah syarikat kita. Sebab ia tak boleh jual dah kan. Tak boleh jual lagi. Tak boleh diedarkan. So, tutup lah. Okay. So, permit revoke ni adalah sangat-sangat ditakuti lah oleh kita punya publisher kita. Publisher magazine atau publisher surat khabar. Okay. Okay. We go to the second one. Itu tadi yang PPPA. PPA maksudnya the keyword adalah, you ingat itu adalah permit. Nak buat apa-apa yang printed mesti Malaysia mesti melalui proses itulah. Perlu ada permit. Perlu dia pastikan juga in terms of content tak ada lucah kat dalam, tak ada apa menyimpang agama yang menyimpang, menyimpang agama yang melibatkan akidah menyongsangkan akidah contohnya. Semua tu dia akan cek di bawah PPPA. So kalau ada apa-apa yang tidak yang melanggar lah, maksudnya kita punya cara di Malaysia, agama ke ataupun apa tu, isu-isu yang tapi belum fitnah apa semua. Fitnah dia ada khas fitnah dan hasutan dia ada khas aktanya. We will go into that after this. So maknanya dia lebih nak mengawal supaya memastikan apa yang sampai kepada pembaca Malaysia tu adalah yang baik-baik lah. Of course, as I said, ada kritikan lah di situ. Not everybody likes it. Saya pun tak berapa berkenan bila permit ni masih dibuat sebab isu permit ni, I think there is only 1-2 countries only in the world yang masih lagi memerlukan media dia nak beroperasi dengan permit. That is, Malaysia is one of them. So dia sangat kata undang-undang yang sangat ni lah, sangat lapuk lah. Dia katakan kita ikut directly from the British punya ni law, and even until now kita ikut. So itu keadaan dia Tapi I'm just giving you this supaya you nampak keadaannya. As I said, you boleh bertimbang bila nak tulis tu, dan bila nak buat sesuatu tu, you understand the legal consequences as well, and also ethics after this. Okay, the second one is Sedition Act. Sedition Act ni dalam bahasa Melayu dia adalah hasutan, Akta Hasutan 1948. Okay, so apa yang kita tengok, kita maksud saya, apa yang akta ini tengok. Okay, akta ni memberitahu kat kita, basically don't get involved into apa-apa yang sensitif, yang boleh memasukkan you all dalam kategori menghasut. Menghasut ini termasuklah, itu yang digunakan perkataan tu, seditious tendency, kecenderungan menghasut. Okay, apa yang dikatakan sebagai kecenderungan menghasut dalam konteks Malaysia, you can see ABC. Okay, the first one apa? Dia kata, to bring into hatred or contempt against any ruler or against any government. So when you write something, let's say if you want to write about politics, macam saya kata, it's very safe for you to make sure you write something that is close to your heart, something that you do, something that you know, something that you already understand. And you have your stand, dah ada pendirian, you have your stand already towards something, any issues that you are writing about. Okay. Bila kita faham, so it will be in terms of flow, in terms of everything, the process of writing tu lebih mudah tu satu. And then lagi satu, you tahu apa yang nak ditulis dalam konteks perbincangan kita. Maksudnya local, Malaysian punya discussion tu macam mana. So you have to really understand what it is. So let's say you are not familiar with politics, you want to write about politics, adakah boleh? Tapi it's risky lah. It's risky sebab bila you tak faham, tak berapa faham, baru nak belajar, and you want to write to publish, boleh kita mungkin kritikan kita, mungkin you tak sedar ada seditious tendency.
Ya, contoh tersebut tertulis ya, apa tu, apa gunanya kita ada sultan dan raja buat habis duit je, contoh ya. So that has the seditious tendency. Sebab hasutan ni dia termasuklah menghasut apa-apa sahaja, menghasut pembaca kita ya, supaya tu bring hatred or contempt kepada siapa? Ruler, termasuk Raja Sultan kan, and also against any government. Okay, saya nak you faham je, ya, you can criticize, ya, you can process, ya, your own, ya, saya bagi je so that you faham again, ya, dalam proses menulis di Malaysia ni, it's like this. These are all the laws that we have to basically follow lah, maksud dia, whether you like it or not. Okay, ya. Okay, so itu satu. Okay, apa lagi dia kata excite yang B, ya, to excite the subjects of any ruler or inhabitants to attempt to procure, yeah, in the territory of the ruler or governed by the government, yeah, the alteration blah 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 of any matters of any matter as by law established. Apa-apa yang dah membuatkan orang pembaca, ya, pembaca bila baca your writing, what happen, they have the tendency to break the law. Okay. The third one adalah bring hatred or contempt, ya, kebencian, membawa kebencian, spark hatred, ya, to excite disaffection against the administration of justice. Berkait dengan menyebabkan kebencian, ya, incite hatred, spark hatred kepada bidang kehakiman kita, ya, di negara kita. So hakim, maksudnya legal punya institution, ya, ruler, raja sultan, prime minister, ya, government. So you have to be careful in terms of your writing. Bukan nak kata tak boleh kritik lah, you can kritik, tapi kena pandai nak tulis, ya, macam mana, ya. Saya pun ada juga, yang saya tulis sikit-sikit juga bila kita nak misalnya comment policy, ya, but you have to be focused in your writing lah. If you want to comment on policy, criticize a policy, criticize academically, and then you suggest something. Ya, jangan as I mentioned in class, ya, jangan kita menulis dengan cara apa tu, personal attack. Kita tak suka contoh dengan PM, so kita tulis kita personal attack dia, tak boleh lah, So basically kita in the Malaysian context of writing, you kena tulis if it's about the policy that you like, you don't like, so you write about the policy, itself secara ilmiah, and then after that it must be followed by suggestions. Mesti ada cadangan, Okay. Okay, the next one adalah, okay, ini some of this tadi di bawah section 3(1), dekat situ yang jelas, di bawah Akta Hasutan tadilah, ataupun Sedition Act tadi. Ini perkara-perkara yang kita perlu elakkan, dalam penulisan kita lah. Okay, kemudian E, E to promote, what else, in the writing that is considered as inciting hatred, menyebabkan kebencian yang boleh dimasukkan bawah Akta Hasutan, okay. Yang E adalah promote feelings of ill will and hostility between different races. Ni tadi yang kita kata yang 3R tu, kalau boleh we try to nak menulis ataupun orang kata criticize about kaum, untuk masuk criticize ni kita membina naratif tentang perkauman apa semua ni untuk perpaduan, tak ada masalah. Bukan maksudnya segala macam tentang perkauman ni you cannot write about it, no. Tapi yang masuk Akta Hasutan ni adalah kita menyebabkan orang membenci antara satu kaum dan kaum yang lain. Promote feelings of ill will. Itu maksud dia. And hostility, kita marah bengang aja dengan Chinese. Kita buat orang India marah pula dengan
Cina. Cina marah dengan kita. Contoh macam tu maksud dia. Ya, so if you're writing menggalakkan pembaca ke arah perpaduan apa semua, walaupun itu tentang kaum, itu tak ada masalah. Okey, jangan nantikan semua dah tak nak tulis pula pasal takut nak sebut pasal religion, ya. Takut nak sebut pasal 3R tu adalah religion, ya. Maknanya anything that relates with Islam apa semua tu uh, tidak boleh dikritik sebagai agama rasmi. Tapi if you want to talk about how Islam is in Malaysia apa semua, that's a very good discussion, ya. So R tadi adalah religion, race, ya, dan juga ruler. Ruler tu adalah yang tadilah yang kita dah sebut ni, which is under Akta Hasutan, termasuklah sultan, raja apa semua tu lah, pemimpin-pemimpin. Maknanya kedudukan mereka sebagai pemimpin tu kalau di Malaysia tidak dipersoalkan lah, because it is in the act, ya. Memang ada dah dalam akta, memang kita begitu kita punya struktur lah, ya, maksudnya. So do we have Malaysians who don't like this? Of course, ya, memang ada je Malaysians yang not into this, mengkritik apa semua. Ya, saya tengok so far discussion ada je kita buat, ya, related to those people who disagree with some of the acts ni. Tapi still at this moment, ya, kita masih maintain, ya, basically kita punya 3R tu is still at this moment untouchable lah dekat Malaysia ni, but we don't know how it is in the future, ya. Tapi at this moment of time, if you're right, don't incite hatred into this three matters tadi, yang 3R tadi lah. So that's basically what it means. Okay, so jangan juga F, ya, jangan question any matter, right, status, position, privilege yang berkaitan dengan misalnya kalau di Malaysia ni more to Malays lah, ya. Jadi kita ada kelebihan-kelebihan tertentu untuk Melayu, ya. Jadi juga kalau dipersoalkan itu, dia boleh masuk di bawah kesalahan bawah Akta Hasutan. Okay, so far boleh faham? Anak-anak, are you guys okay? Okay, so we mentioned also just now, I've mentioned the word critics, whether we receive critics or not related to this act. Of course, we receive critics from outside Malaysia, and also from inside Malaysia as well. So what is the main critics related to Sedition Act? Bila tak boleh cakap pasal agama, tak boleh mempertikaikan, bukan tak boleh cakap pasal agama, tidak boleh mempertikaikan Islam sebagai agama rasmi, tidak boleh mempertikaikan status-status tertentu, seperti ketuan kelebihan-kelebihan yang ada kepada Bumi Putra, so all those, kita tidak orang kata kalau kita tulis, dan menyebabkan kebencian berlaku, maka boleh masuk orang kata disamanlah di bawah Sedition Act, Akta Hasutan. Tapi as I said, ada yang okey, ada yang tak okey. So ada critics lah. So kena apa yang mereka kritik? Okay, so kritikannya adalah the first one ialah ini, It is used, Sedition Act ni dilihat oleh yang pengkritik sebagai preventing Malaysians from expressing and debating. Kita banyak benda lah kita tak boleh cakap, maksudnya benda 3R tu tak boleh cakap. So we cannot debate freely, we cannot debate openly. So itu kritikan dia. Okay, in terms of politics and also political opinions and also ideas lah. Okay, itu the main critic towards Sedition Act. Okay, ada tak cases, real cases yang maknanya memang betul-betul jurnalis kena tangkap kerana Sedition Act apa semua ni? Ada. So these are some of the examples. If you have the time, you all boleh buka, boleh tengok, maknanya memang ada yang kena saman, kena tangkap kerana membawa unsur-unsur hasutan itu dalam penulisan mereka. It can be journalists, it can be ordinary people as well, nowadays. So sebab tu you kena tahu 3R itu, 3R tadi tu avoid lah dalam penulisan you. Tapi kalau you nak tulis pasal marilah bersatu, menyentuh tentang kaum juga, tetapi ke arah kesepaduan, kesatuan, so that is no problem, no issue. Okay, so tu kena faham lah. Nanti kan jangan tak tulis apa pula, benda-benda baik pun dah tak tulis kan.
Okay. Yang ketiga ya, we go to the third one. Okay, so you guys okay tak ni? Boleh Saya pergi very slow ni. Satu-satu very slow so that if it's something really new, so you can follow me. Boleh catch up slow-slow juga. Okay, so we go to the third one. The third one adalah defamation act. Kalau bahasa Melayu dia dipanggil akta ataupun undang-undang fitnah. Undang-undang fitnah. Defamation Act. Kalau Malaysia 1957. Yang hasutan tadi lebih awal. Zaman-zaman komunis dulu. So, Sedition Act 1948. Okay, defamation ni lebih muda sikit 1957. Okay, again, adakah Defamation Act ni dia masuk dalam khusus media law ataupun dia masuk dalam general? Dia masuk dalam general. Tetapi as applied, it is usually applied to writers and also reporters, journalists. Okay. Okay. Dalam slides ni saya copy daripada slides lain yang dia tulis, dia masukkan dalam kategori media law sebab discussion on Defamation Act ni dia banyak discuss dalam bawah media law. Tetapi dia bukan direct media law macam PA tadi. Itu jangan confuse. Okay. So, defamation fitnah. Okay, bahasa Melayu fitnah lah Okay, occurs when a person expresses words that may lower another person's reputation in the eyes of the public. Bila sebenarnya kita nak kata kita memfitnah orang? That one is a very important understanding when you want to write. Sebab nanti you kata, I tak fitnah pun dia. Kenapa dia I kena saman ni? Contoh, kita pun tak tahu kan kita dah terfitnah orang. The keyword here is reputation. Kalau you tulis something pasal saya, contoh bukan saya tulis, kata you all lah tulis something. No, sorry. Saya menulis something pasal you all. Siapa tadi? Kita tengok nama. Afifah. Afifah yang terkejut. Saya bagi contoh macam ni. Okay, let's say I am an ordinary person lah. Tapi saya menulis. Saya bukan reporter full time mana-mana tak. Tapi saya menulis rencana macam kita dalam kelas. And then I submit it and I get it published. Okay. Saya pun menulis tentang Afifah. Tapi saya tak tulis pun Afifah. Tapi Afifah ni adalah penyanyi terkenal di Malaysia. Afifah. Okay. So, saya pun kata, saya tulislah penyanyi terkenal baru-baru ini telah pun kita dapati apa tu? Accident contoh dalam keadaan mabuk. Contoh ini bukan Afifah lah. Tak maulah contoh Afifah. Kita ambil contoh lain Ali. Tak ada word Ali dalam kelas. Okey. Kita tak tulis pun. Saya tak tulis pun nama Ali tu. Tapi satu Malaysia tahu yang baru accident, pelakon yang baru accident yang semalam accident ni adalah Ali. So you write something like dia accident mabuk. Padahal polis belum keluar statement So walaupun you tak tulis nama Ali, tetapi the readers can actually assume that is Ali. Dan kalau Ali rasa reputation, the keyword here of fitnah ni reputation. Kalau Ali rasa reputation dia jatuh kerana you punya penulisan, dia boleh saman kita bawah defamation law. Begitu sahaja. Tapi kita, maksudnya you have to understand. As long as you write, kalau you tulis nama Ali mabuk tu memang sah-sah. Tapi maksudnya tadi in the example I give you, tak ada pun kita tulis nama Ali. Tapi kita menulis dalam keadaan kita tak pasti. Polis pun tak keluar statement lagi yang dia ni mabuk ke apa. Kita yang tulis kan. Publish pula tu kan. So, kalau itu menjatuhkan reputasi Ali, maknanya Ali boleh saman kita tak? Boleh. Walaupun tidak ada nama Ali tertulis, dia boleh saman kita, boleh. Okay. So that's why you kena berhati-hati. Berhati-hati. Kerana in defamation ni kita ada dua kaedah untuk nak kena pasti fitnah dia tu macam mana. The first is libel, another one is slander. Okay, libel ni apa? Libel ni
macam yang kita menulis, ya, something that is permanent. When you write something, it is permanent. Permanent on your social media, permanent in the newspaper, being published. Okay, jadi kalau contoh saya tadi, yang saya tulis pasal Ali yang pelakon ni, that is libel. Maknanya Ali boleh saman saya bawah libel punya fitnah jenis libel, iaitu jenis yang permanent form. Permanent form. Ya, saya terbitkan dalam surat khabar saya, Suryani hari ini contoh kan. So, maksudnya that's a very solid case lah. Ali ni memang jelas ya, ada solid case kepada saya. Okay. Second bentuk fitnah lain yang boleh berlaku adalah slander. Ya, slander ni cakap-cakap. Cakap-cakap fitnah ni susah sikit kita nak buktikan, tetapi kalau dibawa ke mahkamah bendanya ada bukti, ya, walaupun dia tak terbitkan, ya, tak publish kat mana-mana, it's not in a permanent form, ya, tapi satu USIM ni tahu saya ni duk fitnah ini ahli lain pula, Abu lah, ya, and then the whole university knows about it, so it's a slander. Saya tak tulis mana-mana, saya cakap dengan orang, Abu ni macam ni, Abu ni macam ni, boleh tak Abu sama saya? Boleh. Tapi bukan libel, itu slander. So maksudnya you have to be careful in terms of what you say. Ya, boleh jadi slander, ya, maksudnya boleh disaman bawah Defamation Act ni. Dan juga kalau kita tulis lagi kita kena hati-hati. Ya. So ini yang saya katakan, you have to know, we have to understand how the law actually plays, ya, in the country, supaya kita tahu apa yang kita tulis tu betul ke tak, ya, wajar ke tak, dan boleh kena saman ke tak. Yeah, so you are confident with what you write. Okay. Okay, ada contoh libel case, ya, libel case dekat Malaysia ni memang ada, ya, memang ada. You can Google, you can see a lot, ya, ada. Dan contoh yang ini adalah Twitter. Tulis di Twitter pun dikira sebagai, kalau ya termasuk dalam kategori memfitnah, boleh dianggap sebagai kes fitnah juga, ya, maksudnya dalam social media. So kalau dulu during my time dia lebih limited lah, ya, kalau kita tulis dalam paper, ya, dalam ataupun kalau kita bercakap libel lah, ya, kalau kita tulis dia jadi slander, ya. Tapi tulis tu dia lebih kepada surat khabar, magazine macam tu, ya, limited lah. Tapi sekarang ni if you write anything on your social media pun boleh kena, ya, boleh kena defamation, fitnah, Okey. Okey, the the fourth one, fourth one adalah, yang tadi saya harap jelas, ya, maknanya fitnah tu dia boleh jadi whatever things related to the person, as long as it involves the reputation, ya, it affects the reputation of the person, it means dah terfitnah lah dia, dan dia boleh saman kita, ya. Tapi yang hasutan tadi is more on the 3R punya issues. Okay. Okay. So tu jangan confuse, sebab ramai yang kadang student confuse yang tu. Dia ingat cakap-cakap apa ni dia kira fitnah, bukan. Cakap-cakap yang 3R tu more tu dah masuk kepada hasutan, ya. Lain negara lain, but we are talking about Malaysian punya, ya. Malaysian punya akta hasutan tak ada, in most countries tak ada pun, ya. Okay. Kita pergi kepada the fourth one, which is OSA 1972, ya, Official Secret Act. Akta Rahsia Rasmi. Okay, tengok gambar Undang-Undang Malaysia, saya cop kat situ rahsia. Kan? So maksudnya whatever documents that you use, to write, if it is something, top secret of the government ataupun apa, and you use that document, the information you get from the document untuk tulis dan terbit, maka kita boleh kena bawah OSA. Okay, macam tadi tu, ya, defamation, apa lagi? Sedition itu lebih kepada after you write. After you write, kalau ada apa-apa, ya, saman. Kalau ada fitnah, saman. Kalau ada unsur 3R tu, yang inside hatred, saman. Tapi OSA ni proses masa kita tulis. Masa tulis kita nak tulis, nak selalunya, ya, yang ni bukan orang biasa. Selalunya mereka adalah investigative reporter. Ya, investigative reporter ni adalah reporter full time yang kerja
Contoh dekat akhbar The Sun, contoh. The Sun dulu memang dia ada investigative reporter dia. We don't have a lot of investigative reporters in Malaysia sebab kita ada banyak kekangan undang-undang kan. Banyak undang-undang, jadi investigative reporter ni dia tak boleh nak berkembang. So Malaysia punya investigative reporter very slow. I know one very apa ni, this Indian investigative reporter dekat The Sun contohnya, dia pun dah pindah duduk London dah sebab asyik kena ugut je. So he move already. I don't know now dia sihat ke tak lagi lah. Many years back masa saya buat research, interview apa semua. So I've known him. Dia ada kolom khas investigative reporting dia dekat Surat Khabar The Sun last time. And now he move tak boleh duduk Malaysia takut. Macam itulah keadaan. Okay. So OSA adalah selalunya bukan kita-kita, I repeat, bukan kita-kita penulis biasa ni, no, it's usually investigative reporter yang full time ada kerja di mana-mana. So we also have investigative reporters dekat Harian Metro pun ada. Ada, dia orang pun hebat investigation. Macam The Sun dia buat isu-isu corruption. Jadi itu sebab dia ada banyak terima ni lah, dia takut sikit. Tapi kalau Harian Metro dia tak buat investigative reporting yang corruption, tapi dia buat investigative yang contoh restoran yang dia punya waitress seksi-seksi. Macam tu. Yang ada buat benda-benda pelik juga. Contoh so benda-benda macam tu yang Harian Metro akan hantar lah dia punya orang. Reporter, investigative reporter dia untuk investigate. Dia duduklah situ perhati seminggu, 2 minggu baru dia dapat tulis. Dan dia membongkar sesuatu. Okay, so coming back to OSA ni, selalunya investigative reporter yang buat hal-hal corruption ni lah, yang nak membuktikan yang dia ni korup, politician ni korup. Jadi dia memang akan kena menggunakan documents that comes from the top secret punya documents. So selalunya mereka-mereka ni lah yang kena lah maksudnya. So So apalah yang dikatakan sebagai official secret itu? Okay, apakah dia definisi official secret itu? Okay, apa-apa dokumen dia kata, any document specified in the schedule, and any information and material relating to official document, information and materials yang dikategorikan sebagai top secret ataupun copnya secret ataupun copnya confidential ataupun copnya restricted by the minister, by a minister ataupun menteri besar ataupun chief minister dekat Sabah Sarawak lah. So maknanya apa-apa sahaja dokumen yang dalam itu bentuknya, yang dalam envelope contohnya ada top secret, ada secret, ada confidential atau restricted tu. So reporters need to be careful lah in terms of the revelation of the information in the documents. Jadi adalah kadang student tanya, habis tu kalau semua tu tak boleh guna, doktor, semua akan kena bawa OSA, macam mana nak apa tu, apa tu dia panggil, menyelesaikan ataupun membongkar, macam mana nak membongkar rasuah. So itu saya kata tadi, that's also the reason why investigative reporting dekat Malaysia ni tak begitu boleh berkembang lah, because of kita ada OSA tu. Okay, so apakah offences? Okay, tengok apa yang termasuk dalam offences OSA ni, antaranya prohibition of taking or making any documents. Apa yang top secret apa semua tu tak boleh ambil, tak boleh guna. Maksudnya untuk tujuan publication. Itu satu, yang A, section 4. Okay, apa lagi? Section 3, spy. Jangan menggunakan maklumat-maklumat tadi tu untuk jadi macam spy lah. Macam spy government. Itu dia anggap macam tu. Untuk membolehkan untuk kita ni di saman bawah OSA. Okey, apa lagi? Section 9 dia kata unauthorized use of uniforms, falsification of reports, forgery, personation and also false documents.
So kita menggunakan dokumen-dokumen tu uh, untuk report-report yang mana tulis classified semua tu secret semua tu kita gunakan untuk tujuan apa tu boleh jadi untuk tujuan menulis satu dan juga boleh jadi kita gunakan untuk tujuan um, mereka pula composing other documents maknanya mereka dokumen lain pula untuk tujuan nak menulis misalnya fake news ke apa pula juga tidak boleh juga akan kenalah di bawah OSA juga. Okey, kemudian yang E contohnya adalah Seksyen 8 wrongful communication of official secret. Kita ada maklumat tu kita dapat dan kemudian kita share the real document even kita tak ubah apa-apa dalam kepada bentuk penulisan. Kita share benda tu. Tapi actually it's a top secret kan ataupun confidential. Okay, so semua tu boleh kita kena di bawah OSA lah. Official Secret Act. Ini pun ada beberapa cases, selalunya merujuk kepada kalau OSA ni as I said usually it's not ordinary people. Selalunya mereka adalah memang full-time journalist lah selalunya. Sebab kita memang tak dapat pun akses. Macam journalist memang orang-orang politik sendiri mencari mereka dan bagi dokumen. Kata you kena exposekan rasuah ni, you kena exposekan dia ni nampak baik tapi sebenarnya rasuah sangat kuat duit dah bilion-bilion dekat luar contoh kita we don't get all those stories tapi jurnalis yang jenis yang investigatif ni memang kerja dia menyiasat ni dia dicari dan diberi dokumen tu sebab tu they have to be careful in terms of the usage lah. Okay, the next one adalah CMA. CMA ni adalah Akta Komunikasi dan Multimedia atau Communications and Multimedia Act. Ni barulah very recent 98. Okay, yang ini hanya basically tertakluk kepada media related to yang online. Yang digital. Macam PPPA tadi khusus kepada yang printed. So zaman tu kan memang kita tak ada pun yang digital. Jadi kita fokus masa tu 1984 PPPA tadi kepada printed. Tapi bila kita dah berkembang, so 98 kita ada CMA lah. Akta Komunikasi dan Multimedia. Okay, so apa yang dia buat? Basically, dia provide CMA ni ataupun Akta Komunikasi dan Multimedia, dia provide provide and also regulate the converging communications and multimedia industries untuk kegunaan hari-hari untuk yang dipanggil incidental matters. Ini bahasa law maksudnya yang kita buat hari-hari yang incidental matters dalam business, dalam trade, dalam education everything that we do, so kita ada regulation, itu maksud dia. So whatever that you write on social media ke boleh kena, kalau fitnah boleh kena bawah defamation. Kalau menyentuh 3A boleh kena di bawah hasutan. Dan boleh kan kena di bawah CMA. So that's why kena hati-hati. You should really understand and know what you are doing. Faham undang-undang so that you know how to react to things. Bila orang buat marah-marah kita pun samalah komen kita pun bukan faham sangat undang-undang, komen aja. Syok juga kan in the discussion janganlah. You have to do what you know and you write what you know and do what you understand. Okay. Okey, termasuk di dalam CMA ni apa? Okey, ini menarik dah bawah section 233 ni. Okey, dalam section 233 CMA khusus dinyatakan tidak boleh benda-benda online di Malaysia ni tidak boleh ada when it comes to Malaysian local content provider, maksudnya yang datang daripada luar kita cuba blog apa semua satu hal. Tapi we're talking about the local content provider. Di bawah CMA Section 233 criminalizes online content that is tak boleh obscene, lucah indecent, memang dia tak elok lah false menacing or offensive in character so basically benda-benda tu dah ada dalam provision kita.
dalam akta kita, ya. Sepatutnya, ya, maksudnya there will be lesser, ya. Tapi of course it's not easy also to control benda-benda yang online ni, ya. Tetapi maksudnya adalah undang-undang kita tu ada, ya. Cubaan kita maksudnya untuk control negativity, ya, from online content ni, especially from local provider tu ada. Jadi kalaulah katakan kena, ya, kena apa, dia ada penjara dan juga denda, sehingga RM50,000. Itu dia punya denda bagi yang didapati bersalah lah, ya, di bawah sebagai content provider di bawah CMA. Okey. Okey, next adalah yang akhir untuk law, ya, untuk akta adalah copyright. Okay, copyright ni interesting, ya. Dia di bawah media, dia bukan general, dia more to media law, ya. Dan copyright ni dia merangkumi different quite diverse, ya. Cuba tengok, termasuk karya sastra, termasuk nombor dua musical works, termasuk filem, termasuk sound recording, termasuk broadcasting. Sebab tu dia duduk bawah media, ya. Sebab kita broadcasting adalah it includes whatever the TV programs ataupun TV channel punya program lah. Okay, let's have a look on copyright owners ni, rights-nya, hak-hak, rights of copyright owners in Malaysia, hak-hak bagi mereka yang mempunyai copyright di negara kita. Ya, kita basically our copyright law ni memang kita ikut from the West juga. So lebih kurang sama, tak banyak beza dengan UK juga. Ya, okay, kita tengok legal rights dulu. Okay, sekarang kalau kita penulis, kita ambil contoh penulis lah, sebab in our class, we are basically writers. So dia tulis sini kalau kita adalah owner apa-apa apa ni karya, ya, author, penulis, creator ataupun designer. So in our case kita ambil yang perkataan senang, kita adalah author, ya. Okay, so kalau kita nak copyright kan kita punya kerja, tujuan dia tu adalah untuk protect. Copyright ni dia bantu protect kerja kita, ya, supaya kerja kita itu tidak ditiru oleh author lain, ya. Dan kita tak boleh buat apa-apa. Okay, apa maksud dia? Okay, tengok ni. Buku, kalau buku, saya ambil buku tak writer, contoh. Okay, buku ni, if you see the page, dia ada copyright page. Sini. So kalau yang buka semua buku ada, ya, buku yang ada copyright lah. Buku yang tak ada tu, so after this you understand. Kalau you tak jumpa buku yang tak ada ni, maknanya you boleh print buku tu, you ambil copyright dia, you tulis penulis, bukan Siti Suhaini dah, penulis. Itu dia nama you. Tu orang faham undang-undang lah tu. Jadi boleh ke penulis asal saman? Tak boleh. Sebab apa? Dia tak ambil copyright awal-awal. So penting, ya, page ni nampak macam apa je lah kan. Ya, ada tulis copyright, tahun, penerbit, nama editor, lebih kurang, ya. Alamat penerbit misalnya, antaranya mereka letak, ya, designer siapa. Penting sangat ke? Ya, sangat penting. Without that page, ya, you dah boleh tengok sekarang. Buka-buka buku kan tengok. Ya, if you see the books tak ada, boleh ambil lah buku tu. Tak, author tak boleh buat apa. So kalau kita faham, maknanya you understand how to see things, ya. Okay, so ini contoh kalau buku lah, ya. Kalau apa ni, dia ada proses-proses copyright yang berbeza-beza, tetapi secara umumnya adalah untuk protect karya kita tu. Kalau buku untuk protect content, menyatakan saya yang tulis, menyatakan Afifah yang tulis, ya, yang menyatakan Ali Abu yang tulis, dialah owner kepada buku tersebut, konten dalam buku tersebut. So dia memberi copyright act ni, dia memberi legal rights, hak legal, hak undang-undang kepada kita nak mengatakan, hey, ini buku saya. Hey, I'm the writer of this book, ya. So kat mana kita menyatakan secara legal, memang ada dekat library, maknanya library negara, memang ternyata kitalah penulisnya, ya, disahkan daripada ketika kita memohon ini, ya, memohon untuk dapatkan uh,
page ini, ya, dia ada nombor dia. Dia panggil nombor ISBN. Mana nombor dia mata? Ni. Untuk copyright ni, ya, untuk kita protect, melindungi kerja kita, memastikan memang itu kita punya, ya, dan terus menjadi karya kita. Tak bolehlah tiba-tiba orang lain ambil kata buku ni dia tukar kulit, ya, dia tukar kulit, dalam tu benda sama dia tulis nama dia. Tak boleh kalau dah macam buku saya ni dah ada copyright dia. Okey. Kedua adalah moral rights lah, ya. Moral rights yang tadi legal rights, yang moral rights ni dia allow the author to claim the rights to originality of the creation. Ya, memang morally this is my own content, ya, that I created dan menjadi buku saya. Ya. Okay, in terms of economic rights, maknanya saya sebagai penulis saya bolehlah jual buku saya ni. Maknanya saya bukan jual konten orang lain. Ya. So it gives the economic rights as well for me as the author. Okay, tu economic right. Okay, kita tengok berapa lama sebenarnya copyright ni. Yang dia berbeza sikit, dia ada dua kategori paling besar, iaitu literary, musical dengan artistic work. Okay, itu satu kategori. Satu lagi film, sound recording and performer. Ya, itu satu kategori lagi. Okay, untuk literary apa semua ni, termasuklah buku-buku. Ya, basically, tempoh dia adalah 50 during the life of the author plus 50 tahun selepas meninggal. Okay, so katalah buku ni, ya, dia punya dia tulis kat sini tahun bila? 2021. So kalau panjang umur saya 30 tahun lagi, maknanya itu adalah buku ni dalam copyright saya lagi, bawah saya lah, plus 50 tahun selepas tidak adanya penulis ini. Macam tu kiraan dia. Okey, kalau filem pula dia lain sikit, ya. Filem sound recording dengan performer ni dia lain sikit, ya. Copyright dia bermula, ya, semasa kerja tu dibuat. Ya, contoh kalau lagu tu dirakamkan pada tahun 1980-an, 80 lah, 1980. So maksudnya 50 tahun, ya. Jadi 1980, 10 tahun, 1990. Tahun 2000, 20 tahun. 2010, 30 tahun. Ya, 2040 sampai 2050 habis. Daripada publication of the work. Bukan selepas meninggalnya owner lah. Macam tu. Okey, tu berapa lama Okey. Okey, infringement. Infringement ni maksud dia apa tu? Tak ikut copyright, ya. Maksud dia tidak melanggar copyright. Okey. Kita tengok beberapa infringement yang boleh berlaku, ya, adalah tengok daripada mula, ya. Whoever use any copyrighted works, ya, without consent, ya, maknanya tadi macam buku ni memang copyright ke saya, tapi ada pula yang ambil konten contohlah, lepas tu dia ubah cover dan letak nama dia. Itu maknanya copyright infringement lah, ya. Dia dah melanggar copyright, ya, without consent. Ya, dia kalau dah infringement memang without consent lah. Saya pun tak tahu. Tiba-tiba saya tengok, buku ni feature writing, color dah lain, ya, nama lain, tiba-tiba konten sama. Itu maksud dia. Ya, itu melanggar copyright. It may constitute kepada infringement under Copyright Act 1987. Ya, okey. Contoh-contoh beberapa infringement lain termasuklah, ya, reproduces, itu contoh tadi saya bagi, reproduces any material form, performs or shows, ya, termasuk show, theater apa semua, plays, ya, or distributed or distributes to the public, ya. Reproduce ni maksudnya dia buat balik, reproduce lah, ya, dia buat balik tanpa kebenaran orang yang tuan punya, ya, owner. Okay, and then imports any article into Malaysia for the purpose of trade or financial gains, tapi tidak mendapat pengesahan, ya, atau kebenaran daripada company buku tu, tapi kita import artikel dia, kita import buku bawa masuk Malaysia. Itu pun dikira copyright infringement, ya. Okay, apa lagi, ya, mix for sale or rent any infringing copy. Ya, kita jual
majalah contoh, ya, yang bawa dari luar negara tapi mereka tak tahu pun, ya, kita pergi mungkin luar negara bawa beli 100 contohlah, so pihak sana tak tahu dan kita jual dengan harga lebih tinggi, kita buat untung. Itu pun dikira infringement of copyright, ya. Okey, apa lagi? Sells, rent, or by way of trade, ya, exposes or offers for sale, ya, or rent any infringing copy. Buku, ya, majalah, surat khabar contohnya yang kita bawa tanpa pengetahuan ownernya, ya, dan atau publishernya, dan kita jual balik, ya. So itu semua dikira sebagai copyright infringement. Okay, apa lagi? Makes or has in his possession any contrivance, used or intended to be used, for a purpose of making infringing copies. Dia bawa balik benda, ya, apa ni, surat khabar ke majalah ke, ya, ataupun lagu, ya, dulu tak ada benda online ni, jadi bawa kaset, ya, bawa apa semua, ya, dan lepas tu dia buat salinan banyak 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 banyak, jual. So lagu tu kiranya tak dapatlah royaltinya kan kepada penyanyi, kepada publisher. Jadi itu dah dikira copyright infringement. Ya, sebab copyright ni it relates with the royalty. Selagi copyright tu bawah kita, the royalty will go to you. Ya, ataupun pergi kepada kalau dah meninggal, ya, ada 50 tahun lagi tu kan. So dia akan pergi kepada waris lah. Okey. Jadi ada beberapa kes lah dekat sini, ya, talking about copyright. Tadi saya sebut copyright dan juga royalty, ya. Kita boleh tengok contoh nasib ni lah, ya, anak kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kan dia minta, kan 50 tahun selepas apa ni meninggalnya P. Ramlee, patutnya 50 tahun saja kan, tadi kita dah sebut. So dia minta tambah, ya, sebab bila dah habis tempoh copyright, maknanya dia tak dapat lagi royalty sebagai anak lah. Jadi dia pun dia kata hidup susah, jadi dia minta kerajaan Malaysia untuk revise, the act. Tapi saya rasa tak dapat, ya, tak dapat yang ni. Okey. Okey, itu untuk law, ya, untuk undang-undang, ya. Maksudnya you have to understand those very basic 6 laws. 3 adalah memang media law, 3 adalah general law yang affecting writers, so that you know apa yang boleh tulis, apa tak boleh tulis, so that you brave enough, to say things on your capacity as a writer. Kita tak takut-takut nak cakap, ni boleh ke, ni tak boleh ke, ni kena saman. No. Ya, sebab kita tahu apa yang boleh dan you tahu apa yang tidak boleh. Okay. So tadi adalah aspek undang-undang, ya, legal. So this one adalah aspek etika ataupun ethics, ya. Okay. Saya teruskan, saya tak break, maknanya you all boleh sambil-sambil nak minum ke nak apa, silakan tau. Okay. Jadi apa the first thing, ya, before we go to ethics ni, apa beza ethics dengan law? Okay, kalau ada siapa-siapa yang tahu, silakan. Apa beza undang-undang dan etika? Yang senang sekali. Okay, ini kena tahu, ya, beza dia, ya, supaya jelas bila kita menulis tu, you have your own integrity, ya, as a writer, because you understand apa yang ethics, apa yang ethically what should you do, ya, what are the ethical considerations that you have to consider as a writer, itu maksud dia. Okay. Jadi kalau undang-undang, ya, dia senang dia beza dia. Kalau undang-undang, kalau you langgar, you kena saman polis ke, ya, ataupun kena saman di mahkamah ke apa macam tu, ya. Tapi if you are talking about ethics, ya, atau etika, kalau langgar tak kena saman. Okay, tak ada denda, tak ada masuk penjara, kalau undang-undang ada. Okey, sekarang ni kenapa pula kita kena ikut etik? Kenapa perlu ikut etika, ya, tetapi tak ada siapa nak marah pun kalau kita tak ikut, sebab tak ada polis menyaman kan, tak ada mahkamah menyaman kan. Okey, so kenapa kita kena ikut ethics? Okey, kalau dari segi
um, kalau dari segi tahap tahap kawalan lah kita panggil ya. Ethics ni adalah cara kita nak decide things ya at individual level. At individual level. Ya, maksudnya kita tahu yang kita tulis tu salah. Bukan fakta. Tapi kita tahu kita ada bias dalam penulisan kita. Ya. Kita lebih berat nak kata kita setuju tak setuju kepada satu benda. Tapi benda tu kita tahu tak apa nak betul pun. Tapi kita memang cenderung ya mengatakan itu betul dan kita setuju. Walaupun kita tahu dia tak apa betul itu maksudnya ya. Jadi ada ke orang yang akan marah kita, polis nak datang tangkap kita sebab menulis macam tu? Tak ada. Tetapi kita tahu ethically we are not so betul orang katalah ya. We know something is wrong in terms of our ethical considerations lah, itu maksud dia. Jadi what you do ya as a writer ya adalah kita akan cuba sebaiknya ya kita akan cuba pastikan tulisan kita tu tidak bias ya, maknanya kalau kita asyik menyokong je satu parti A, contohlah nak senang cerita politik lah saya bagi contoh politik tu sebab itu yang paling jelas dan mudah. Kita ni adalah penulis, tapi kita adalah penyokong parti A. Ya, tapi kita tahu parti A ni ada salah-salah sikit benda yang dia buat. Ya, tapi kita tak kritik, kita puji lagi contoh. Itu something that is very ethical punya keadaan. Tak ada polis akan datang tangkap, kan? Tak ada polis akan, tak ada lawyer akan saman kita. Ya, tidak ada. Ya, tetapi kita tahu yang kita buat tu adalah uh, tak berapa nak betul juga. Tapi kita rasa kita nak juga sokong, nak juga naikkan parti kita, maka kita buat lah. Begitu contoh. Ya. Okay, so itu adalah kita panggil ethical consideration kita at individual level. Sebab tu saya bagi gambar ni. Gambar ni adalah kita timbang sendiri. Mana yang betul, mana yang hitam, mana yang putih lah. Maksudnya kita sahaja yang tahu. Ya. Sama ada perkara tu betul ke tak betul. So in terms of writing, when we take an example in terms of reporter lah ya, kalau reporter, you imagine reporter pergi macam you all pergi buat group assignment ya, pergi buat group assignment, saya tak ikut. Ya, saya tak ikut, maknanya macam saya ni macam reporter lah, kalau macam editor lah kalau dalam newsroom yang sebenar contoh. So you all reporter keluar. You imagine you all keluar pergi buat group assignment, pergi event. Kan, pergi event, lepas tu you all tulis. You all tulis direct quotation. Direct quotation dalam tu. So you submit to me dan saya baca. Saya tak tahu you punya direct quotation tu betul ke tak. Maksud saya betul, how accurate is your direct quotation. Sebab saya tak ikut. Editor kan tak ikut reporter kan masa you all pergi buat kerja kan. Okay, so what does that mean? So it means your ethical consideration must be very strong. Yeah, how ethics help you to decide things, what to write, what to take, what to discard. In your writing, what to quote, apa yang nak di quote, apa yang penting untuk di quote, apa yang tak penting. Itu semua based on your ethical considerations. Ada benda penting tertinggal, tak etika. Ya, so kita pergi event tu tak berapa isu ni kita tak apa faham. Contoh. Ya, so itu tak beretika. Maksudnya apa? You have to learn first. You have to understand first. Sebab tu kena belajar dulu. Lepas tu last ujung sem baru kita bagi assignment yang macam besar sikit where you have to attend events apa semua kan. Itu sebab kita nak you all dah faham. Bila dah ada pengetahuan, dah faham, baru boleh decide things ethically in your writing. If you don't understand something, macam saya, kalau pergi report dekat mahkamah, saya tak apa faham apa yang berlaku kat situ. So banyak kerja. I have to talk to several people dekat situ nak bagi faham. Jangan tersalah tulis. Sebab kalau salah tulis maknanya tidak beretika. Kerana apa tidak beretika? Kerana tak ada pengetahuan, tak cukup pengetahuan. So maksudnya knowledge will help you to become, being knowledgeable, will help you to become a more ethical writer. So kita bincang, for example, if you discuss a title that you don't really understand,
politik lah contohnya, but you have never involved in politics. Mak ayah pun bukan orang politik, you pun bukan, ya. Politik kampus pun tak, ya. Tiba-tiba nak tulis politik negara. Is that ethical? It's not so ethical, if you are not able to read and understand and write justly, fairly. Ya, menulis dengan adil, ya, dengan saksama tu, which is not easy if you don't know what you're writing about, if you don't know about the subject matter. So you have to be extra careful, ya, apabila tidak ada pengetahuan, ya, menulis dalam keadaan tidak ada pengetahuan. Ya, sebab tu saya selalu kata KAF, kita jadi risau, ya, sebab when you write your group assignment ke individual assignment ke apa, you have to have the knowledge. Baru you boleh menulis dengan beretika. Baru you boleh deciding things, ya, menimbang tara ni. Gambar ni yang saya letak ni menimbang tara keputusan apa yang nak dibuat, nak tulis apa, nak pilih quotation mana, ya. Semua tu berdasarkan knowledge that you have. Ya. Sebab tu kena selalu baca banyak contoh-contoh so that will give you the idea of how to decide things ethically, ya, in your writing. Okay. Okay, ini the first thing about ethics. Ya. I've mentioned in the first class lagi, ya, ini memang you all kena ingat, ya, tidak boleh, ya, not to submit the same article to different publications simultaneously. No, ya, kita akan kena blacklist. Ya, so we have to be extra careful in terms of this. Ya. Jadi saya repeat, ya, jangan tulis satu hantar dekat 5 dan doa, ya Allah keluarlah kau mana-mana salah satu. No. Ya, no. Itu kita tidak, ethically it is not accepted. Okay. So itu the first very basic. Okay. Itu in terms of practical, writing practically lah. Ya. Tapi kita ada lagi beberapa very important ethics dalam proses menulis. Yang tadi tu submission. Ya. Bila you dah siap tulis. Secara praktikalnya ini secara in the process of writing tu. Ya. So apa yang kita kena pertimbangkan dari segi etika? Okey, pertama, ini dalam mana-mana pun ethics in the world, ya, kalau dia ada standard punya code of ethics, ya, kebenaran is always the first one. Truth and accuracy. Itu adalah selalunya yang perkara terpenting sekali, ya, in writing. Okay, mesti pastikan, ya, maksudnya dari segi etikanya apa yang kena buat, kena pastikan all information that you write is accurate, tepat, verified. Ya, ada sumber-sumber sahih yang menyatakan betul, ya, perkara ini berlaku contohnya, ya, and free from distortion, ya, tak ada unsur-unsur penipuan dalam penulisan. Okay, baru ni dikatakan kita ada usaha, ya, sebagai penulis kita ada usaha nak mencapai kebenaran dalam penulisan kita, itu maksud dia. Okay. Kemudian misinformation, ya, misinformation ni sangat-sangat bahaya. Macam mana boleh jadi misinformation? Sebab kita tak check. Sebab kita tak kisah dengan accuracy. Kita tak kisah benar ke tidak, truth. Ya, so boleh lead kepada misinformation. So sebab tu kena jaga truth and accuracy. Sebab kita tak nak lead kepada menyebabkan kepada misinformation tu. Okay, contoh pernah berlaku kepada ahbab kita? Pernah, ya. Maknanya truth and accuracy ni di peringkat kita individu, ya, kena berhati-hati, tapi di peringkat institusi pun pernah berlaku, ya, pernah berlaku apabila Surat Khabar The Star pada tahun 2017 membuat permohonan maaf, ya, secara terbuka, ya, apabila mereka menerbitkan satu gambar dekat depan surat khabar dia yang mana gambar tu berbunyi, dia bukannya direct, ya, gambar tu I saw the picture, ya, tapi saya tak masukkan pula dalam ni, ya, masa tu memang bising lah, ya, heboh, ya, ketika tu, yang mana masa tu nampak seolah-olah, ya, gambar tu memberi maksud orang Islam ni adalah teroris. Tapi dia bukan tulis direct macam tu, tapi dia dibaca, ya, the picture is read in such a way, ya, by many of the readers. So The Star pun kiranya maksudnya kejadian itu, ya, dia menjadi seolah-olah seperti kebenaran yang dah tak benar lagi, ya. So sebab tu The Star minta maaf lah secara terbuka
kerana menyebabkan misunderstanding kepada keadaan tu. Tapi dia tak ada tulis, dia bukan publish satu gambar, lepas tu dia tulis orang Islam teris. No, bukan macam tu. Tetapi the picture was read in such a way. The gambar tu orang sedang solat, tak silap saya ramai-ramai. Lepas tu berdekatan news sebelahnya tu adalah tentang terorisme. So orang baca seolah-olah macam sekali tengok kan, gambar dekat dengan tajuk berita, jadi macam tajuk berita yang lain, bukan tajuk berita tu, tajuk berita yang lain. Jadi nampak seolah-olah memberi implikasi, indikasi seolah-olah orang Islam adalah teroris macam tu. So benda macam tu pun yang boleh jadi isu lah, maksud dia jika akhbar tak berhati-hati, dan kita juga maksudnya kena hati-hati masa kita menulis supaya kefahaman orang sama macam apa yang kita nak cakap, Okey, apa lagi? Perlu adil, dan saksama, dalam penulisan, fairness and balance dalam penulisan kita, the best is always to present both sides of the story. Kecuali kalau you memang menulis opinion yang very opinionated punya opinion, jadi kita akan confirm kita ada satu stand kita yang kita nak bicarakan lah, when you discuss in depth according to your stand. Okay, itu okay, tak ada masalah. Tapi for example, if you're talking about something informative, if you write informative, the best is always go for something that is fair, fair and also balance in terms of our writing, dan juga if let's say another approach is, if let's say you tulis opinion, you boleh menyatakan dulu baik buruk sesuatu perkara, contoh. Itu pun approach yang bagus. Lepas tu baru you go to your stand, dan katalah pendirian kita macam mana. Boleh, macam tu. Tapi the best is always kita treat the subject matter, what we discuss, the issue, whatever that you're writing about dengan fair and balance. Okay, contoh Malaysia Kini. Malaysia Kini dia selalu masukkan respons from different political parties apabila dia menulis tentang satu-satu isu politik. Sebab dia cuba nak provide balance reporting in terms of political reports. So kita boleh nampak lah, but you have to also at the same time understand the ownership of the newspaper when we're talking about fairness and balance ni. Sebab Malaysia Kini they are not related or it is not affiliated with the government in power. So dia cubalah menjadi lebih, orang kata, cuba memberi yang view yang lebih fair and balanced, as compared to certain newspapers yang affiliated by the government, dapat dana dari kerajaan, jadi of course dia akan lebih menyokong kerajaan lah, contohnya, so that happens like itu pun ada kritikan, but it happens everywhere, contoh kalau saya owner surat khabar, takkanlah saya bayar reporter, saya bayar you all untuk kerja dengan saya dan you all pula bantai saya balik in your writing, contoh kan. So we don't want that. Samalah keadaannya macam tu, cuma menjadi kritikan, menjadi kritikan kalau katakan our mainstream papers kat Malaysia ni mainly banyak very supportive, very friendly to the government in power. Jadi siapa pula nak kritik kerajaan? Itulah dia punya persoalan lah, ataupun orang kata the discussion that have been discussed related to our political writing dalam konteks ownership, media ownership in Malaysia. Okay. The third one adalah independence and objectivity. Ini relate dengan contoh yang tadi saya bagi very easily. Bila kita nak when we talk about political news, political reporting, sejauh mana kita dapat independence, bebas daripada apa yang kita tulis. It's very subjective when we're talking about this, sebab jurnalis dia ada dia punya background sendiri, dia ada dia punya personal interest sendiri, tapi sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya they should not be influenced by personal interest, by political affiliations, and also by external pressures lah bila menulis berita, bila menulis sesuatu, berita ataupun bencana, itu maksud dia. So in Malaysia, saya bagi contoh kat sini,
one of the papers, kalau Malay papers lah ya, we have also issues with paper-paper yang lain juga. Tapi saya bagi contoh paper Melayu, contohnya utusan Malaysia. Kita ada utusan Malaysia sekarang, tapi sekarang ni adalah utusan Malaysia di bawah kepimpinan lain ya. Utusan Malaysia yang dulu dah tutup. So kenapa tutup? Maksudnya adalah kerana itulah ya, kurang orang kata uh, kurang kepercayaan oleh pembaca kita kerana the paper is it looks ya very uh, very dependent and also very friendly to the government lah basically. Sebab duit datang daripada situ, jadi macam saya kata tadi takkan nak nak apa nak complain, komen atau criticize negatively of the owner. Macam tu keadaannya. Ya, tapi of course you all semua dah besar, you all boleh fikir ya the role of media ya macam mana sepatutnya ya, so it should be the pillar of democracy, so it should give the forum ya for the people, for the space platform ya for the people to think and discuss and decides on important things related to their lives ya. So begitu keadaan dia. Jadi maksudnya when you write, ya always think of independence ya. Bila kita membincangkan sesuatu ya, especially this is very much more important in terms of news writing as compared to feature ya. So maknanya when you discuss something, when you report ya, writing news, especially for KAC lah sebab KAF tak belajar news ya. So maksudnya you have to be more independent ya. Jangan kita suka ahli politik ni tulis banyak, tulis baik-baik ya, komen-komen orang lain yang baik tentang dia ya. So we have to be independent and also objective lah in that sense. Okay, the next is ya, in terms of etika ni, ya kita kena respect privacy and also sensitivity ya kepada especially kepada kita punya news source. Ya, ini you all tak rasa bab ni sebab you all bukannya full time journalist. Tapi full time journalist sangat-sangat rasa ya isu ni ya sebab mereka kan contoh nampak artis sedang jalan dengan family contohnya. Dan katalah artis ni susah nak dapat, ya, susah nak dapat interview semua. So dia pun masa tu lah dia terjah kan, ada melodi kan ada terjah-terjah tu dulu kan. Sekarang saya pun tak tahu ada ke tak lagi. So in terms of respecting privacy, itu dikira tidak sensitif ya kepada keadaan. Tapi kalau artis tu tak kisah nak layan, okey je. Tapi dia boleh je kata no. Ya, dia kata no, I'm with my family, I don't think so, I want to have any interview. Dia boleh kata no. Adakah artis itu salah? Tak. Sebab kita ada etikanya ini ya dalam reporting, dalam menulis ya kita kena respect for privacy. Termasuklah maksudnya bukan hanya writing saja tapi termasuklah reporting yang berbentuk video apa semualah TV misalnya kan. So merakam ya menulis tentang orang ataupun masa kita tulis tentang apa crime ya menulis tentang sesuatu tragedi yang sedih contohnya ya kita tak boleh push-push sampai efek orang kata perasaan ya, efek psikologi mangsa misalnya ya. So ini macam saya kata you all tak rasa sangat yang bahagian ni ya sebab tak kena sangat dengan kita kan. You all pergi cover seminar apa semua senang ya. So tak ada banyak isu dekat sini lah tapi saya just share saja supaya you nampak lah ada isu respect for privacy and sensitivity ni menjadi salah satu main ethical considerations ya in writing. Okay, next ataupun yang ini yang last ya. Yang last untuk ethics. Ethics ni banyak tapi saya ambil yang besar-besar saja, yang main saja ya supaya menjadi asas lah ya untuk you all nak memahami kemudian etika penulisan ya. Okay, next adalah yang last adalah accountability and corrections. Okay, apa maksud dia? Okay, remember when we write for the media, kita reporter ke tak reporter, once publish maknanya orang akan percaya dengan penulisan kita. Possibility for the people to believe, to trust you is there. Sebab apa? Sebab kalau tak terbit bendanya. Ya? So dia ada this certain level of kepercayaan, ya? Accountability dekat situ. Tapi adakah media juga buat salah? Ya.
Media pun buat salah. Satu, penulis boleh salah. Kedua, editor boleh salah. Ya, saya pernah tulisan saya dalam Dewan Siswa lama dah. Masa saya sekolah-sekolah menengah dulu tulis. Saya tulis lain. Ya, tapi editor edit dia jadi lain. Maksud memang lari lah. Ya, memang lari. Tapi saya malah nak komplain-komplain. Masa tu susah. Nak komplain-komplain dengan tulis surat semua susah. Tak ada email-email kan masa tu. Jadi saya biar je. Ya. Tapi maksud dia kesalahan yang boleh jadi bukan di tangan kita sahaja, penulis saja. Boleh jadi disebabkan oleh editor juga. So accountability ni ya, keadaan ini kadang-kadang pembaca tak perasan pun. Dia tak tahu siapa yang buat salah kan. Dia tak tahu siapa yang punca yang salah tu, editor ke kita ke. Ya. Jadi apa yang berlaku kalau katakan ada kesilapan, ya, tersalah nama, ya, misalnya tersalah benda-benda besar lah ya. Sikit-sikit selalunya dia orang tak buat pembetulan ya. So bila berlaku benda-benda besar yang salah, maka media akan untuk meningkatkan credibility, accountability dia balik, dia akan buat correction. So adakah penulis kita yang kena buat correction? Taklah. Yang selalunya bukan kita, yang selalunya yang akan buat correction adalah badan organisasi media itu sendiri. Okay, kita tengok contoh apa yang pernah dibuat ya. So before this Bernama pernah buat satu report ya. Bernama ni saya repeat balik ya. I've mentioned about Bernama before, iaitu kita punya agensi berita di Malaysia ya, owned by the government of Malaysia, Bernama ni. So it is not like TV3, it's not like it's not like dia buka organisasi biasa, tetapi dia agensi. Ya, agensi ni maknanya dia boleh jual berita pula. Macam TV3, uh, apa RTM yang jual dia orang buat berita tapi tak jual berita. Itu beza. Macam Berita Harian, semua buat berita. Harian Metro kan. Ya, TV dan surat khabar semua buat berita tapi tidak jual berita. Tapi Bernama ni dia adalah owned by the government, it is not private ya. And they can sell also ya, news stories tu, news organization. So maksudnya Bernama ni dia boleh jual kat Berita Harian, dia boleh jual dekat NST ya, kalau berita di English ya, dan dia boleh jual dia punya footage-footage juga kepada RTM, kepada TV3 macam itulah. Okey. So Bernama ya, yang dia punya apa tu, reputasi sangat besar, sangat kuat, di Malaysia pun pernah buat salah juga. So I just want to share this ya. Dia pernah membetulkan dia punya report, dia punya news ya pada tahun 2021 tentang vaksin. Ya, tentang supply vaksin. Lepas dia dapat feedback daripada Ministry of Health. Sebab masa tu kan everybody was talking about vaksin ni okey ke tidak, ya, perlu ke kita ambil, ya, pegang-pegang macam tu ya. Dan kemudian dia dah tersilap report, jadi Bernama membetulkan report dia balik ya. So dia cubalah menunjukkan dia punya accountability in journalism ya, walaupun correction ni dia tak boleh ya, dia tak boleh buat kerap. Kalau tak orang kata asyik buat salah je kau macam tu maksud dia. Tapi correction benda-benda penting tetap kena buat ya, sebab itu membawa kepada accountability, kepercayaan kita ya pembaca kepada media tersebut ya. So maknanya kalau kata you all sekarang ni you all nak buat correction senang ya, sebab macam saya ada tulis dekat satu online punya portal ya. Salah salah banyak editor tu edit tu betul. Ah, tapi dia news portal yang kecil lah ya. Saya baca balik lepas dia publish tu 6 salah. Saya kalau satu saya biarkan je ya. Tapi 6. Tapi senang sekarang ya. Saya WhatsApp je ya dengan reporter yang saya submit tu. Saya kata, Kak, apa ni? I think the editor says wrongly ni. Some of this saya tengok salah ni. Editing saya katakan. Tu saya listkan. Sebab dia online saja, yang mudah, maksud dia tak perlu cetak pembetulan, dia tulis pembetulan semalam surat khabar kita publish salah. Dulu kita buat macam tu ya, tapi sekarang I just send the message dan that kakak dia hantar kat editor dia, editor pun tengok okey betul dia orang yang salah yang bukan saya, jadi dia pun betulkan. So bila dia betulkan dia kata doktor saya dah betulkan, saya dah minta editor tengok balik semua, lepas tu barulah betul. So maknanya correction is very much easier lah for us to do ya, tapi maksudnya in terms of responsibility, you kalau rajin check balik apa yang publish
Kalau tak rajin tak payah. Itu sebenarnya bukan kita punya ni. Tapi bagus untuk cek sebab kadang-kadang boleh jadi salah yang banyak. Macam kes saya 6 salah. Ada salah eja, ada salah maksud, ada salah perkataan yang dia tukar tu. It's not what it should be. Suka-suka je dia saya rasa tukar. Tapi semua salah pula tu. Tukar jadi lebih okey tak apa. Okay. So basically ya kita discuss tadi adalah 5 ethical consideration yang mana sangat penting in writing that you have to understand. And besides that, before that we have also discussed tentang undang-undang yang mana hubungan dia kalau ada yang tak clear, hubungan dia adalah undang-undang ni dia macam payung lah. Dia helps to operate regulate the system. 6 tadi contoh dia ada banyak yang lain tapi kita ambil 6 undang-undang apa yang paling affecting writers macam kita. Okay. So dia macam umbrella dia jaga sistem. Okay. Kemudian ethics tadi dia jaga kita sini at individual level. Tapi kalau maksudnya kalau dalam sistem, if let's say kita breach any of the acts, akhirnya kita mungkin boleh kena tangkap apa ketika dia boleh jadi memberi kesan undang-undang juga. Kalau terlalu banyak kali sangat melanggar etik akhirnya dia boleh jadi tak kes undang-undang, boleh juga kena saman apa semualah maksudnya asyik fitnah sikit tak kena tapi fitnah lama-lama dan terlalu biasa dan terlalu banyak bolehlah kena bawah defamation. Itu maksud dia. So that's why kena jaga etika dari mula at individual level supaya kita tak kena apa-apa yang legal. Itu maksud dia. Okay, so far ada soalan. Saya stop share dulu. Okay, anak-anak okay semua? Can you understand? So far so good? Okay, kejap saya ni kejap. Saya nak screenshot sekejap kehadiran. Jangan leave dulu. Give me 1 minute. Lambat pula. Saya punya line hari ni slow lah. Doktor, Ya nak? Ada soalan? Ya. Boleh dengar? tak, saya share device dengan kawan. Oh, share device. Okay, siapa? Nanti WhatsApp saya je. Yang share device Okey doktor, ramai ni. Orang main share device nanti WhatsApp je lah. Saya screenshot untuk yang hari ni, yang saya nampak ni Okey doktor, terima kasih doktor. Okay. Alright. Okay. Okay, so itu dulu semua. So thank you so much. Saya harap it's very clear for you by now. Jadi tak ada blur-blur dah apa yang boleh ditulis, apa yang tak boleh tulis. Saya kena saman ke tak, apa ke tak. Maksudnya ini beretika ke, tulis macam ni, boleh ke. So I hope it is clear on your side, especially for KAF. So lebih confident lah untuk tulis and also more confident for you to write. The most important one adalah untuk assignment supaya dapat menulis dengan baik jugalah dan menghasilkan assignment yang baik both and I'm still receiving your individual assignment untuk saya tengok sekali lalu and also your group assignment so that you can improve kalau katakan ada yang ada major punya issue so you can amend lah dan boleh submit yang bagus. Okay, thank you so much kelas. So nanti next week kita saya akan buat kita punya appreciation insyaAllah. Jadi datang, it will be physical so saya akan announce nanti juga dalam kita punya group WhatsApp. Okay, thank you so much kelas. Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Thank you doktor. Thank you doktor.